Nalazimo se na mjestu budućeg islamskog centra, tako ga mi zovemo u Bosanskom Šamcu, obzirom da je značajan za muslimane, bošnjake, povratnike, one koji će se ako Bog da vratiti. Iza nas je Azizija Mir Ahmedova džamija, doduše nova, ne ona stara koja je Šamčanima poznata od prije rata, a s naše lijeve strane u neposrednoj blizini nalazi se i zgrada Mežlisa u kojem su smještene prostorije Mežlisa, imamski stan, poslovni prostori i ostalo što je potrebno za život ovdašnjih muslimana, povratnika, kako njih, tako i njihove djece. Ova džamija koja je iza nas je jedna jedina džamija u Bosanskom Šamcu. Bosanski Šamac je inače jedan od specifičnih mežlisa u Bosni i Hercegovini. On je u svom ustavno-pravnom smislu mežlis, međutim djeluje i funkcioniše kao jedan džemat. I prije rata, tako i danas, bila je samo jedna jedina džamija i jedan imam koji je ujedno obnašao i funkciju glavnog imama i imama džemata. Bez džamije nema života. Eto, ova Republika Srpska u kojoj mi živimo. Ezan je 12. septembra, znam, ezan je bio, to je prvi dan bilo Ramazana prošle godine. Sve nekako bilo, ja sam osjećam svoj na svome kad sam čuo ezan. Kad sam čuo ezan, samo kameno srce more plakati. Ezan kad je Efendi učio, to je pola Šamca plakalo jednostavno. To je doživljaj koji sam zaboravio. Ja tu nisam zaboravio, to jednostavno. Mnogima starima nema gdje da odu. I recimo ti tevhidi su mjesto okupljanja, što kaže mi nekad malo ugrijemo džamiju, pa napravimo kolače, pa sokoje, pa šerbe, pa se družimo. Pa nekad smo uveli adet, svaka zadnji četvrtak u mjesecu mi se okupljamo, popijemo kafu, vidimo po 90-ak, 25, 30, gdje se sjedimo, družimo. Poslije me Efendi pitanje o islamu, Efendija kao učen čovjek to zna, pa nema odgovara i tako jednostavno. Smišimo razne ta pitanja, jednostavno, eto što kaže, održavamo taj vjerski život Šamca na oku. U džamiji mi je najveći lijek kad dođem i sjedem, zna Efendija, ja dođem i običnim danom i klanjam i to mi dušu razgali. Eto, kako od kuće stalno učim Kur'an, učim, na tehvide sve idem, to mi je duši razgalica radi mog sina i radi naših ljudi. Nemaš ti puno, eto, bude, skupi se žena, ali nema ono da je puna džamija da vri. Nema. Koliko ima, toliko i dođe i hajde. Sad učenje ti je i Fatihe i Kur'an i sve, to je lijek za dušu. Dušu ti izliječi, a osobito ako je nekog izgubio. A pomrli su mi svi, i otac i mati i brat, jedan, drugi, treći, sve, snahe, sve pomrli. Ovo nije samo džamija, ovo je i mnogo više od džamije, posebno u ovim teškim postratnim vremenima u Republici Srpskoj, u mjestima i gradovima kao što su Bosanski Šamac. Ja svakodnevno susrećem ljude koji sa mnom žele razgovarati, koji sa mnom žele podijeliti svoj jad, svoju tugu, svoj bol i koji često puta od mene žele zatražiti i materijalnu pomoć u smislu njihovog preživljavanja. U Bosanskom Šamcu se ne živi lahko, sigurno je ovo jedan od gradova u kojima se živi ponajteže ili jako teško u Bosni i Hercegovini, prije svega zbog toga što ovaj grad nema dušu, on nema svoje prijeratne stanovnike, on nema vlasnike svojih domova koji su prilično pusti, vlasnike prijašnjih trgovina, dućana i naravno nema onih firmi, fabrika i privrede koja je radila prije rata. U tom smislu želim kazati da se povratak uglavnom ostvaruje ili dolaze i vraćaju se stariji ljudi, starija populacija koje vuče nostalgija, koji žele da dočekaju svoje i prožive svoje posljednje godine života ovdje, koji sa penzijom od 150 do 200 maraka ili sa eventualnom nekom drugom pomoći neke druge humanitarne organizacije teško preživljavaju kraj s krajem. Zbog toga često puta nalaze potrebu i smiraj da dođu u džamiju, da satima, osim molitve, osim namaza, provode u razgovorima, u druženjima, u sjelu i da na izvjestan način to što imaju sa sobom podijele s drugima da bi sebi olakšali i jednostavno imali nekakvu viziju nastavka života i opstanka ovdje.